Lingatsho elogwityo selusazi ukuba sifike sagaleleka singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele. Siyakamagusha abahlekazi phezu kwentaba ephendulayo onina enisemiqolombeni enityhila imfihlo zomoya azive mani umntwana omgquba eqiqile eqinisekile eqhuqheka ingqondo ingqukuva kuba ngenene ungcambaza kwisikhokelo senkosi yomoya. Inkulu le ndaba esingayo sinyuka nje sicenga amabandla. Ngalomazi ke ndithi nyenyisana umbhinqo nikhulula ibhatyi kusekhaya apha. Hayi ke maningaqaqabhajisi ndixela isidudu seqeleku ndimlo ukholosa kalubisi unonkanyezi umadlongothi mamshukuma. Njengesiqhelo ke lembiza andiyibondi ndindedwa ikhona inzwakazi manikhwezela ibanisiva ukuba ityiwa ingaba iyavakala na mamtshali. Yebo makhola hayi cha ngunyenyisile wami umbhinqo. Unyenyisile sametha ntombi Purple. Inabikhona le ndaka ibane isichwechwela kodwa ke yazi ndikuxelela abantu xa kune connection ne chemistry Wabona lawe ivele nje ijambo ukuthi laba chemistry iyakhala. Sasibuya qasasa ke mbukeli nenqa izivele yohlelo olunqanqayo ekhaya Jikelele sishisa bhesi yavutha sibanjwa ngeimfaduko njengenjalo ke siphathele konke okudingayo indaba ezithinta banyana nokunye okuningi kanti ke namhlanje kithi phela maZulu usuku olumqoka kakhulu ke lolu njengoba usuku lokuzalwa kwengonyama eyebuza esiyabanyandezulu ubhejane ephuma esiqiwini indlovu enebatha. Hlala nathi ke ukuzubona ukuthi siphetheni naze ihamba phambili kuleli hora. Ke hopola Dr. Are re lekile ka hohle empa ha o hlokahetse ha sale. Ingqina lesithathu kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa lixelele inkundla ephakamileyo ePitoli ukuba oogqirha baxelela yena kuqala ukuba uSenzo Meyiwa ubhubhile. Uphiko lomakade bona beNC luzobamba ingqungquthela uqoka ubuholi kulempela sonto. Lokhu ke kuza ngemva kancane nje kwenye ingqungquthela yophiko lobesifazane khona eqenjini elibusayo. Banyana ithembise ungagoba uphondo kusasa xa iqubisana neArgentina kumdlalo wayo wesibini emva kokubethwa okokuqala. Igama ayifana Mr. Hayi mani elakho ayankalazi but ubukele Ekhaya Jikelele engicela uhlale ubukele Ekhaya Jikelele elami igama ku-iPhone unyana kaMamthembu uzum dlalela ingoma ezimnandi uzum dlalela ingoma ezimnandi uMamthembu uthanda ingoma ezimnandi hayi mani. Ufakazi wesithathu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa utshele inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi odokotela batshela yena kuqala esibhedlela ukuthi uSenzo Meyiwa useshonile. Lofakazi ogama lakhe uNthabise Ngumukiti ungumakhelwane wakwaKhumalo lapho kwenzeka khona isigameko ngonyaka u2014. Kusenjalo ke mbukeli uphinde walandisa inkantolo ngalokho akubona kanye nokuqhuma kwesibhamu akuzwa ngosuku okwabulawa ngalo Meyiwa. Ufakazi wesithathu wecala uNthabise Ngumukiti ulandisa inkantolo ngokuthi wakuzwa uqhuma kwesibhamu. Ngaleso sikhathi wayehlezi emotweni yomngani wakhe bebhekene ngqo nomuzwa kwaKhumalo. Uthe emva kolokho kwedlula ngejubane phambi kwabo umuntu othile ambona sengathi owesilisa. Ngesikhathi sihleli sixoxa emontweni sezwa ngomsindo omkhulu wokuqhuma sengathi kuqhuma isibhamu. Ngisathukile kunjalo kwadlula umuntu egijima ngesikhathi ngisatshela uYolanda ukuthi lo msindo oqhumayo owesibhamu. Uphinde watshela inkantolo ukuthi ngesikhathi besabuzana bodwa nomngani wakhe emotweni ngokuthi kwenzakalani kwaphinde kwedlula abanye ababili nabo begijima. Uthe emva kokuphuthunyiswa kukaSenzo Meyiwa esibhedlela wabe eselandela ngemuva nalapho afika atshelwa khona kuqala ukuthi uSenzo useshonile. Ke hopola Dr. Are re lekile ka hohle empa ha o hlokahetse ha sale. Icala liyaqhubeka nakusasa. Amapolisa aseMpuma Koloni akhangela abasolwa abadubule babulala abantu abathathu eQonce phezolo kulimele nabanye ababini kwesisiganeko. Uluntu lwaseQonce lusothukile sesisehlo senzekileyo.
namagazi wamaxhoba asabonwa ngabo bagqithayo kwindawo yesehlo. Kukwakho noloyiko nanjengoko abahlali khange bafune ukuphefumla ngesi sehlo koonondaba. 3 males succumbed to their injuries on the scene, while 2 others sustained gunshot wounds and were taken to hospital for treatment. The motive for the shooting is under investigation and no suspects have been arrested. The victims are aged between 30 and 38 years old. Amaxhoba amabini asindileyo asesesibhedlele. Abakwantsasana bamemelela nabani na onoba neenkcukacha mayelana nesi sehlo aze ngaphambili. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eQonce. Umkhandlu dolobha waseGoli uthi uphezu kweinhlelo zokuhlonza ukuqhuma okwenzeke edolobheni njengenhlekelele. Izikhulu zedolobha zithi lokhu kuzolekelela ukuthi zibone ukuthi ungakanani umonakalo wenzekile kunqalasizinda kanye nje nanokuthi ke phela kuzodingeka malini ke ukuthi kulungiswe. Kuhlangana isonto namhlanje kwaba khona ukuqhuma okwenzeka emgwaqeni uLilian Ngoyi nekwashona khona umuntu oyedwa okalimala abangama-48. Idolobha ke liqinisekisa ukuthi lokhu kuqhuma kwenziwe igesi. Uphenyo mayelana nembangela yokuqhuma lusaqhubeka. As we've indicated yesterday, City Power was restored. Joburg Water restored the sewer lines. They will be restoring water today. We had a technical glitch there, whereby at the time of when the incident took place, some of the water infrastructure diagonally on the T-pieces of the main line was damaged, and they had to be innovative to come up with some horseshoe connection in order for them to do that. They're attending to it now. Usulungisiwe ke ugesi ezindaweni ebezingenawo kubalwa iBank City, Pritchard, Loveday kanye nezinye izindawo ezakhelele ndawo. Izinhlelo ke zikhona manje ukulungisa umonakalo odalekile. Now that we've restored the services, what's the next step? And we are now going into the next phase of really saying, how do we design this particular area for either rehabilitation or reconstruction? uBrink uthi manje balungiselela ukulungisa umgwaqo uBri kanti babheke ukuthi umsebenzi wabo ube sezingeni eliphezulu. Iphiko lamaqala ANC liza kubamba ingqongqothela yokhetha isikhokelo esitsha kule mpelaveki siya kuyo. Obeyinkokheli yoluphiko uSnuki Zikalala kunye noTony Yengeni ngabo bobabini ekujongwe ukuba bagaqele isikhundla sokukhokela umbutho wamaqala eANC. Njengoba uphiko lezingwevu ze-ANC luzobamba ingqungquthela yokukhetha ubuholi ngalempela sonto okubhekwe kakhulu ukuthi ubani ozohola lolu phiko lomakade bona phakathi kuSnuki Zikalala kanye noTony Yengeni uma ezokwazi ukuthola izinombolo ezenele. Engqungqutheleni yokugcina ye-ANC Veterans League owayengunobhala jikelele we-ANC ngaleso sikhathi uGwede Mantashe wabakhuthaza omakade bona benhlangano ngokuthi bacebise kanzulu ubuholi be-ANC esikhathini owubhekene naso ngaphambi kwengqungquthela ka-2017. You know, we're going through a difficult period as the ANC. One of the things that we're missing when we go through this difficult period is veterans who can walk into a meeting of the officials and say, you are slipping out down here. Don't do it this way. We think if you continue this way, you're going to be in trouble. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi konke sekume ngomumo ngengqungquthela. No, ayizuba neproblem le kaPutsnuki. No, ayizusilalisa leyo. Ndizawulala today. Le conference kaPutsnuki izawuhlala kamani. Yeah, there's no problem. Ayathanda ucontestana la maqheko but ayakhalimeleka quick. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubonakala sengathi uthola konke ukwesekwa uphiko lomakade bona nophiko labesifazane kanjalo nophiko lentsha obusanda kukhetha ubuholi obusha. Ngingusamkele Maseko ngibikela izindaba ze-SABC eGoli. Amanyezelwe amagama abayisishiyagalombili abazoba ingxenye yenhlolokhono njengoba kufuneka ozongena esikhundleni somvikeli womphakathi. Le nhlolokhono izobanjwa ngasekupheleni kukaNcwaba. Ayishiyagalombili amagama abantu abasodlweni lokuhlolelwe sokuba ngumvikeli womphakathi. Uma bonke bephumelele ekuhlolweni bazobizelwa inhlolokhono ePhalamende. Kulabo abayishiyagalombili abaqokiwe kubalwa kuba umbango lukhayimani ophakanyiswe ngabahlanu ekomidini, uAdvocate Zidiso Dipanyane naye ophakanyiswe ngabahlanu, uAdvocate Lynn Murray ophakanyiswe ngabane, ibamba lomvikeli womphakathi uAdvocate Kholeka Caleka naye ungene ngabane,
uadvocate Oliver Jozi ophakanyiswe ngabathathu, uadvocate Nzewa naye uphakanyiswe ngabathathu, kube yimanju Johanna Lidwaba ophakanyiswe ngababili, kanye nosolwazi uBoyitumelo Muyisinyane naye uphakanyiswe ngababili. Akuwona wonke amaqembu agculisekile ngendlela okuhlelwe ngayo. You're asking us to nominate 8 candidates, and it is quite obvious that those will be political appointees of the different political parties. I-IFP ayizange ihambisane nalolu hlelo lokuqoka abantu. Not a single person here was voted by Iindaba. First time I'm seeing them. And whoever I'm going to propose here is on the basis of going through their interviews, their motivation, and whoever has contributed. And that is it. Ngoko hlelo lweParliament, inhlolo khona izothatha izinsuku ezimbili ngasekupheleni kaNcwaba. Ikomiti lizobe selinquma ngalokhu bese liphakamisa igama esishaya umthetho sikazwelonke. Umphathiswa wamapolisa uBhekicele kunye nabaphathiswa abaphansi kweqela elijongene nezokhuseleko bazakuqulunqa indlela zokulwa nobugebenga kwingingqi yase-OR Tambo eMpuma Koloni kwi-Eastern Cape Development Iindaba ebibanjwe eMthatha. Osomashishini, inkokheli zomthonyama, abenkonzo zemva bangemvaba nemibutho ezimeleyo yabucala badibanise inhloko apha bavakalisa izikhalazo zabo ngokuqotsela kolwaphulo mthetho oluthe qolu kwenyuka kummandla waseMthatha. Meeting yona inhle for abantu bathethe baqhubeleke phambili, kodwa umdla wami ukubona kusenzeka ngoba ilizwe lehlile liphansi kakhulu njengoba sigqiba apha kuzawubulwa abantu abathandathu apha eMthatha. Njeba nditshilo nalapha enhlanganisweni 42 murders zenziwa akabikho umuntu obanjwa. Umphathiswa uBhekicele uthi uzomema onke amasebe achaphazelekayo ekulwisaneni nolwaphulo mthetho kwilizwe loMzantsi Afrika nalapho bazojonga indlela zokulwisana nolwaphulo mthetho eMthatha. Siyavuma ukuthi umhlangano onjalo uzofanele ube khona. Siyavuma futhi ukuthi kuzofanele sisheshise ikhathi kungathathi isikhathi eside, nokuthi ke esibhekene namaphoyisa ekhalo sivumela ukuthi sokwazi ukuthi siyilungise. Siyathemba into kokuba uzawuza ke ngoku nalezi ministers security cluster sesike nabe trade and industry no small business kuzojongwa holistically lo mcimbi wale crime because obunye wabo ubangelwa kuba abantu abaphangele. Le ndibano ezodibanisa bonke abaphathiswa abajongene ne-security cluster izawubanjelwa kwalapha eMthatha kwiiveki ezingephi. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. I-DA isithi isinikele enkantolo yafaka isicelo esiphikisana nesichibiyelo somthetho obhekela ukuqashwa kwezisebenzi ngokulingana i-Employment Equity Amendment Act. Phezuke kwalokhu leli qembu lithi lizoqeda ngalomthetho uma selibusa ngokubambisana namanye amaqembu ngemva kokhetho likazwelonke ngonyaka ozayo. Iqela le-DA lizijike zablu ezinye izitalato zaseKapa. Eli qela belivakalisa ukungahambelani kwalo nomthetho sihlomelo kamakulinganwe emisebenzini. Phakathi kwezinye izinto lomthetho uvumela umphathiswa wemisebenzi achonge ze aseke umakulinganwe ngamanani kwamanye amabakala oqoqosho. Eli qela liyakukhaba oku. There's absolutely clarity in our mind. We will scrap the racial employment equity legislation that the ANC has put on the table, and we will put forward in a national government because we believe we will be part of a national coalition government. Lenza amabango okuba lo mthetho uza kubangela ukulahleka kwamawakawaka emisebenzi. Instead of growing the economy, instead of creating jobs for our people, they introduce race quotas that are going to see 600,000 of our citizens lose their jobs based on nothing other than the color of their skin. Akukho xwebhu lwezikhalazo lunikezelweyo kwingalo yoqulunqo mthetho karhulumente. Iqela le-DA lithi esona sixhobo sokulwa umakulinganwe emisebenzini
kukuba abemi boMzantsi Afrika babhalise ngobuninzi bavotele eliqela kunyulo lonyaka ozayo. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Amapolisa kunye nabasebenzi bakamasipala waseTshwane abangamalungu emanyano yabasebenzi iSAMU banquzulane ngethuba beqhankqalaza ngaphandle kweeofisi zikamasipala eTshwane House izolo. Lo mbhikisho uqale kucace ibha ukuthi amalungu abukela phansi ubuholi bawo njengoba ebeshisa ngisho nezimpahla ezinophawu lwenyunyana. Lababhikishi basola ubuholi beSAMU eTshwane ngokudayisa izisebenzi kanye nokusebenzisana neziphathimandla zomasipala. Bompanyana le bonkgetheng, they have drinked us because of the memorandum. They do nothing. Memorandum. No, and they must know that next year there is a national elections. I'm so conflicted because we are here to come and demand for our salary. What we need for here is only our salary increase only. Ubuholi benyunyana bugcine bukwazile ukudlulisa izimfuno zezisebenzi kumasipala. Umkhandlu waseTshwane awufuna ukukhokhela abasebenzi increase yabo. Thina siyazi ukuthi bangayikhokhela le mali uma bethanda kodwa bamosha imali bakhokhela uAkhile fanele ukuthi enze asset management akakwenzanga lokho. Lo Akhile bamkhokhela 500 million, uEltron bamkhokhele 700 million. Banayo imali bayimosha. Ngenxa yokushuba kwesimo, imeya yaseTshwane ayikwazanga ukwamukela uhlu lwezikhalo kanti namaphoyisa omkhandlu dolobha akatholakalanga ukuphendula. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele la ku channel yakho yakwa DTT Channel 8. Njengamanje ke mbukeli ake siqhubekele phambili ke ngeindaba zethu la ekhaya. Kunabantu abayishakalombili asebeqokelwe ukuthi bethamele inhlolokhono yesikhundla somsebenzi ukuba ngumvikeli omphakathi kulelizwe. Sibonakala ke sishisa mbukeli lesisikhundla ngoba phela iningi labantu basuke behlezi kuso yey baba ngondaba mlonyeni kanti ke kugcina gqeqeziswana einkantolo neziphathimandla zombuso. Namhlanje sithe asibiza ungoti ke wezomthetho umeli uSixuli ozosihlaziyela asichazele kabanzi ngeinselele ehambisana nalesi sikhundla kanye nje nababhekeke ukuthi ke bakhale bemuke naso. Xolo asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Ngibingelele kuwe sisixolo ngibingelele kubabukeli emakhaya. Kunabantu ke asebeqokiwe ukuthi babe ingcenye yenhlolokhono yesikhundla somvikeli omphakathi. Xabashe yini ke singayilindela lana? Esingakulindela ukuthi ngoba sebekhethiwe abayishakalombili ukuthi bebe kulo nhlolokhono ukuthi ngo 22 angaphosiswa zayo kuzobe sekuyayona inhlolokhono. Bebeyodwa sikhumbula ukuthi emehlweni ethu ohamba phambili uadvocate Caleka ngoba uyena oyi-acting sesiyobona khona ukuthi ubani ozokhethela abayishakalombili. Siyabona laphana ke amagama njengoba sixoxa nje lapha escreenini siyambona uMiss Mubango Lukhayimane uadvocate Tseliso siyambona advocate Lynn advocate Koleka Caleka lo okhuluma ngaye uadvocate Oliver advocate Thomas Mr Johanna Ledwaba kanye noprofessor Boyitumelo Musinyane yiwo kamagama lawo abantu ke abazobe beyingcenye yalenhlolo khono. Ingabe nje wexuluma ngabe kwenziwa inhlolo khono efana nalena lapho kufuneka khona umvikelo omphakathi yini mhlawumbe laba basuke behlaba ngembuzo abasuke beyilindele yini okufuneka ukuthi uma ngabe nje ufuna ukuba umvikeli womphakathi olandelayo uyicije ngakho liphu ulwazi ofuneka uyicije ngalo noma kusuke kufuneka ngesikhathi ke kuxoxiswana kanye nawe? Ngoba ukubona kule nhlolo khona into ebalekile ukuthi kubheke ukuthi uma ukulesikhundla umuntu okwazi ukuyimela ongazi ukuhambisana nomoya wezopolitiki. Sibonile kulezi ikhathi ezihlule kakhulukazi ngesikhathi kukhotha ukuphethe uallocate Mkhwebane ukuthi bekhona la bekwengene khona lepolitiki kakhulu. So kubalekile ukuthi ngesikhathi uphethe ukwazi ukuthi uyimele ukwazi ukuthi usheshe usebenze nokwazi umthetho kubalekile. Uma sibheka noma asisho ukuthi umsebenzi wezo-allocate Mkhwebane bungemuhle khona ubumuhle kodwa kukhona labo ukuthi iy'nqumo zakhe bezithandiswa ziyinkantolo ephakeme bese kuthiwe bekenzanga kahle iy'nqumo
kwesinye isikhathi amajaji besho njalo athi umthetho ngathi bengawulandelanga kahle. So into ebalekile ukuthi umthetho kumele uwazi njengokunjalo. Kahle kahle wemelusi yini umsebenzi womvikelo womphakathi? Okay. Umsebenzi womvikelo womphakathi usuka kumthetho sisekelo lokho bathi chapter 9 institution. Umsebenzi wakho ukuthi abheke ukuthi amandla abaphethe abawasebenzisi ngendlela engafanelekile. Ebheke futhi ukuthi makhona ezinye izinto ezingahambi kahle noma engasheshi ukwenziwa kube bese yangenelela. Ngizokwenza nje umzekelo owodwa noma mbili. Kuke kwavela lapha ukuthi kathi kukhona ibhange elaqala uABSA indlela yaqala ngayo kuthiwa kunezimali ezasebenza ngendlela errong engabulekanga eSouth Africa wazi wathi umbikeli umphakathi yena osaphethe njengama noma emisiwe wakhwebana wathi kunebhilo ekumele liclaim ku-SIU abaphethe amaphoyisa. Nani futhi ake sibuke lapha ku-Estina Dairy Farm ifam elapha eFree State. Kwakumele abheke ukuthi amagupta awasebenzisanga namandla ngendlela engafanelekile nabaphathi bohulumeni khona lapha eFree State. Wathi kodwa yena uMkhwebane akukho wrong benziwa. Kwase kuyashintshwa-ke lokho njengoba kulikhona icala laqhubeka enkantolo noma-ke bawina ukugupta lapha ababekwasendeleni namagupta. So uma ngizokubeka nje bafuphi chaza ukuthi umvikeli umphakathi bheka zonke izinto engahambisani nomthetho noma enganabulungisa bese yangena-ke enza uphenyo ebese khipha isinqumo. Manje ingabe kungathatha nje isikhathi esingakanani ukuthi ke iningizimu Afrika ibe nomvikelo womphakathi omusha njengoba sazi ukuthi phela sizoqala ke iprocess le yenhlolo khono yokuhlola ukuthi ungabe ubani ocijile ongaba uyena o right for isikhundla leso kulungela ukuthi akubele sisikhundla. Mhlawumbe singabona kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi sibone ke sekumemezelwa ke umvikelo womphakathi omusha lapha eningizimu Afrika. NgokukaMfumfu October ilapho ezophela khona isikhathi sikamvikeli umphakathi obephethe noma ophethe noma emisiwe kwaKhwebane. Uzothi mase kuqeda ke semisiwe eseqedile kuyomele futhi ngoNovember mangibheka lapho kumele kube khona ozoba khona ozongena ngoba njengamanje lo ophethe ongena esikhundleni sakho akugcaleka akangene ngokuphelele uya-acta phecelezi. So kubalekile ukuthi makufika uNovember bese khona usekhona njengoba nje inhlolo khona izoba ngo-August izokuthela khona lokuthi makufika noNovember uzobe sekhona umuntu uzobe sephethe. Manje lapha Xolo uyaye abonakala engathi ke uzulelwa ngamanqe umuntu ohlezi kulesi sihlalo ngoba sibonakala sineyinkinga. Ngabe lokho kwenziwa yini? Sisithole esingeke sikugweme kulesikhundla singena kakhulu kupolitiki. Ake sibuke nje indaba yophenyo lephalaphala. Ngene ipolitiki ngoba bephenywa umongameli ophethe izwe ukuthi kulokho okwenza kuphalaphala akukhona okungesikho akwenzile okuhambisana nokuthi akuhambisana nomthetho. Manje uma uthi uyayibheka umsebenzi wakhe umuntu ophethe lesikhundla kumele abheke izinto ezihambisana nopolitiki nabantu abaphethe kwipolitiki isikhathi esiningi. Kuyashisa-ke la. Kwesinye isikhathi uzoyithola usuhambisana nabantu abaphethe ngaleso sikhathi noma kuyinto errong noma kuyinto engahambisana nomthetho ngoba nakho nawe usuke uyithola usegcinezeni. Ingakho ngithe ekuqaleni kuyafuneka umuntu onenkani kulesikhundla okwazi ukuyimela okwazi umthetho ongahambisani noma wepolitiki. Ingakho ngokwami ukubona kulikhulu ophethe lesikhundla. Ake njengamanje siqhathanise mhlawumbe lo wobe umvikelo womphakathi ke uadvocate Busisiwe Mkhwebane simqhathanise kanye noSolwazi uThuli Madonsela. Ngabe yini mhlawumbe obona ukuthi ke bayafana ngayo noma behlukile ngayo? Okay, uma sizobheka phambilini ngicela uadvocate Madonsela ungwesibili emva kwalowazi eqaleni. Ngaleza ikhathi besinganakekile isikhundla somvikeli umphakathi. Uthe masengene uadvocate Madonsela waqala wabheka indaba yenkandla. Wonke umuntu waqala wabona ukuthi hayi shuthi lesikhundla sibalile ngokwami ukubona besinganakekile. Uthe masengene noMkhwebane naye wayithola sekulo moya wepolitiki. Omunye bengasho ukuthi mhlambe yena wayengenele ukuzovikela mhlambe abantu abasondelene nomongameli waphambili wawumsholozi. Mhlambe nakulona ozongena abantu bazotshela ukuthi uzongenelela ukuthi azovikela umongameli ophethe. So ngokwami ukubuka
uma ubaqhathanisa ukhona okusho kwezomkhwebane njengoba kwaba nje ne-clean audit la kubheka khona ukuthi umsebenzi ubenza ngendlela efanelekile khona lokho bekukuhle kodwa makuza kwezomthetho umehluko ukuthi ziningi izinqumo ezika-advocate Mkhwebane ebeyiphikiswa ziyise enkantolweni ephakeme bese kuthiwa akalandelanga umthetho ngokufanelekile kodwa uma uthi uyabheka ngapha ku-advocate Madonsela aziningi iy'nqumo ebey'hamba ey'phikiswa zenkantolo ephakeme so uma usubheka kuningi obekukhona obekungakuhle okusemphakathini okuvelile emehlweni omphakathi njengoba sikhuluma nje nawe ubhizi khona i-commission of inquiry yakhe ku-advocate Mkhwebane ukuthamiswa. Hayi-ke sibonge kakhulu-ke Melusi Xulu ngesikhathi sakho sikufisele nosuku oluhle. Siyabonga benosoluhle. Mbukeli lowo-ke bekuwuMelusi Xulu ongungoti wezomthetho besixoxa naye nje ngenhlelo khona yomvikelo womphakathi ngoba siyazi phela mbukeli ukuthi njengamanje sekuyabhekwa-ke ukuthi ubani ozoba ngumvikeli womphakathi omusha njengoba eseshile naye ukuthi inhlelo khona izoqhubeka luphumile uhlu lwamagama abantu-ke abaqokelwe ukuthi babe yingxenye-ke yale nhlolo khona so bese siqhubeka nje-ke sililandela lelo daba mbukeli la ekhaya jikelele sohlezi nje sikwazisa ngosekwenzeka ngaleso sikhathi njengamanje kasiqunga seyitolo sobuya emva komzuzu. Sukwamukele mbukeli ekhaya jikelele kanti mangabe sibheka kwezemidlalo ibanyana banyana imisela ukuqhubeka ukulwela ukudlulela esigabeni somkhumula jezi kowendebe yomhlaba yeFIFA eqhubekayo eNew Zealand nase-Australia ibanyana iguqile emidlalweni wayo wokuvula kulomqhudelwano lokhu ke kuyiphoqa ukuthi phela iwunqobe kanjani ke umdlalo wayo neArgentina kusasa ukuyibeka ethubeni elingcono lokudlulela esigabeni esilandelayo. Ibanyana banyana yakwazi okumele ikwenze emidlalweni yayo emibili esele esigaba samaqoqo uma ifuna ukudlulela esigabeni esilandelayo kwendebe yomhlaba. Okokuqala nje kuzofanele iguqise iArgentina ngaphambi kokuyilungiselela umdlalo wayo neItaly. Njengoba ibanyana neArgentina bahlulwe emidlalweni yokuqala kubaphoqa bobabili ukuthi bawunqobe lo mdlalo abazowudlala. Definitely it was a really draining game, but we gave our best, we gave our all, and I think we are ready to face Argentina. It's a very important game for us. It's very important that we come with the same energy, like with the same goal, which is to try and get maximum points, because it's a very important game for both teams. Yize yaguqa emidlalweni wayo neSweden, kodwa kukhona okuhle okwabonakala kulo mdlalo. Unfortunately, the loss against Sweden didn't go as planned. It's not the result that we wanted. But we moved forward. The girls played really well. We really went out there and did our very best. Going into the next game, we know that it's a crucial game. We need to win. It's a very important game to get us back on our winning streak and getting our confidence higher. Njengamanje ibanyana banyana isendaweni yesithathu eqoqweni uG. Kanti umdlalo wayo wokugcina kwamaqoqo izodlala neItaly ngolwesithathu esontweni elizayo. Itumente yebhola yomnyazi izaqala ungekudala kwaye ke iqela lethu leProteas lithi likulungele ukuba lithathe inxaxheba kulo mdlalo. Kwelinye icala ke ibanyana banyana izakudlala kumdlalo wayo wesibini neArgentina. Ukuhlalutya ke le midlalo sikrwece uSibongiseni Gumbi intatheli yebhola. Masikubulise sikwamkele sibo inkqubo yethu ekhaya jikelele. Ngibingelele kuthi swami nababukeli bonke basekhaya jikelele. Alright, bright, on right. Impela jabule kakhulu siyazi ukuthi isikhathi esimnandi leseningizimu Afrika amaqembu ethu abesifazana adlala indebe zomhlaba zombili kunetball nasebholeni lezinyawo so asikho isikhathi esihle njengalesi kwezemidlalo eningizimu Afrika. Ke ndinqinelana nawe itumente yebhola yomnyazi izaqala kungeentsuku zatywala kuyabonakala into yokuba amasabe kwelangeni wona ke umphokoqo unexhala ucinga ukuba iProteas ziwulungele kusini nalo mdlalo. Uma uzwe inkulumo ephuma ecampini yakhona bajabule kakhulu bayazethemba yonke into ihamba kahle bazilungiselele kahle babe nesikhathi esanele sokuzilungiselela sebewulindile nabo ngoba ngiyacabanga ukuthi sebefisa ngabe sekuqaliwe vele ukudlala ngoba ukulokhu uzilungiselela into ingafiki mhlambe kuze kufike gcina ukhathazeka kodwa uma sibezwa bekhuluma kusathembisa kakhulu kuhle kakhulu esikuzwayo abakhuluma ngakho. Uyathi into yokubana baye banikezwa nexesha esingathi lonele inokuba ucinga ukuba ukudlala kwabo bangayokufikelela kwesiphi isigaba?
Sifisa ukuthi bafike impela kwi-final futhi bayiwine. Kodwa ke siyazi kuzobanzima ngoba kunamaqembu astronganyana kunabo nangokuma rankings. Kodwa siyabathemba kakhulu ngoba basekhaya, bazobe nesupport yasekhaya. Ayikho into engabavimba. Mina ngibabona ukuthi bazofika kwamanqamu. Mhlawumbe singaze bahluleke khona kodwa nakhona masebeze bafika ayikho into abangathi bazobalahlekela lapho. Ngiyabathemba kakhulu ukuthi kulokhu bazosijabulisa kakhulu baze bafike kwamanqamu. Jonga, we are crossing fingers ngenene bazayithatha. Kwelinye icala xa sijonga iBanyana Banyana iye yabethwa kulomdlalo wayo wakutshanje. Ingaba mhlawumbe angakanani amathuba okuba bangabuya nayo lentshinga? Asemancane kakhulu ngoba ukuhlulwa emidlalweni okuqala kuyakushaya nawe ngaphakathi ukuzethemba kuyakwehlisa. Sebeyazi manje ukuthi sekufanele nakanjani ukuthi bawine kwi-Argentina okuzokwenza ukuthi mangabe usuna leyo ngcindezi njengaleyo kuyenzeka ugcine sewenza amaphutha angafanele bese ugcina ulimala ngawo lawo maphutha lawo. Kodwa ke siyabethemba ukuthi banayo experience bayiwini i-Africa Cup of Nations, bake badlala emidlalweni enzima engcindezi kanje. So nakulo siyathemba ukuthi bazokwazi ukuphuma nomphumela kwi-Argentina. Uma bengawina ku-Argentina amathemba asengakhula futhi ukuthi mhlawumbe uma bedlala i-draw ne-Italy kukhona okungenzeka badlulele phambili ngoba esikufisa ukuthi noma bengaphelela kuma quarter finals kodwa uma bedlulile nje kuma group stages kuba impumelelo enkulu kakhulu ekhombisa ukuthi iqembu liyaphambili. Siphinde sikwamukele umbukeli ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Ngombasa nonyaka umnyango wezokuqasha kanye neindaba ezithinta izisebenzi waqinisekisa ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ucikice umthetho othinta ukuchitshiyelwa komthetho sivivinywa wezokulingana emsebenzini. Ngalomthetho sivivinywa ke umbukeli kuhloswe ukuthi xazululwe ingqinamba ezithinta izinguquko ezithile emkhakheni yemsebenzi eyahlukahlukene. Ukuthola ke kabanzi ngalokho sixhumana nentatheli yeindaba SABC uLulama Matya. Lulama, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho sikwamukele ohlelweni. Mangibulele noxolo ngibulise nakubabukeli bekhaya Jikelele. Lulama, ake uchazele nje umuntu osekhaya ukuthi kuchaza ukuthini ukuchitshiyelwa kwalomthetho sivivinywa. Lo mthetho noxolo nababukeli ufuna kulinganwe emisebenzini ngokwebala. Uba siyaseqonda into yobana amaphondo athile aseMzantsi Afrika kukhona ibala elidominateayo kakhulu. Umzekelo apha eNtshona Koloni abantu abaninzi ngabantu bebala abadominateayo emisebenzini eKZN ibe ngamaNdiya. So lo mthetho ke ngoku uzama ke ngoku into yobana kulinganiswe abantu ngokwebala emisebenzini, kungabikho abantu abaninzi bebala elithile abanye bangabikho ngokwe-demographics ke ezalapha eMzantsi Afrika kuwo onke amaphondo elilizwe. And ke ngoku unika amagunya umphathiswa wezemisebenzi okubana ii-companies eziqeshe abantu inani elithile labantu okanye kumabakala athile oqoqosho kumiliselwe ke ngoku le mithetho kujongwe into yobana abantu abaphangela kule company inani labo linga bekufanele into yobana ngokwebala naba abantu abaqeshiweyo xa sithetha ke ngoku ngabamhlophe, abantu abamnyama, amakhaladi kwakunye namaNdiya kulinganwe kuba kaloku eli lizwe lisuka noxolo kwimeko yocalucalulo yangaphambili nalapho kwakuqeshwa imisebenzi ethile yayibekelwa abantu abathile bebala elithile. Lo mthetho ke ngoku uzama ukulungisa iimeko ezinjalo. Yebo Lulama, manje ngesikhathi ke uxoxisana nomholi we-DA uJohn Steenhuisen ukubalulile ukuthi ke sebenikele enkantolo bofaka amaphepha, ingabe mhlawumbe uyakwazi nokuqukethwe lesi simangalo okanye uma ngabe wena uchaza manje ungichazela nje mayelana lomthetho sivivinywa, ngiuzwa mina sengazi ukuthi umthetho sivivinywa obekelwe ukuthi kuze kuzolinganiswa abantu ngesingisi ku redresswe or ku addresswe ama injustices of the past. Manje mhlawumbe iDA yona ikuphi lokho kubi ekubonayo ukuthi singaziye enkantolo iyomangala ithi yona mengabe ichaza ikuphi lokho ezama ukuthi kulungise kulomthetho sivivinywa? Noxolo ithi eyona into ecela umngeni kuyo
ithi yena ngokunokwayo lo mthetho awuhambelani nomgaqo siseko weli lizwe, ngoko ke i-challenge i-constitutionality yalo mthetho. Xa ke noxolo sibabuza into yobana bona xa benothi balawule bangenza njani na, okanye yeyiphi indlela bona ababona ngayo into yobana kungalungiswa izinto ezigwenxa ezasenzeka urhulumente wangaphambili. Bathi ke bona xa bethetha makuqeshwe kuba umntu on competency, kuba umntu ufanele umsebenzi kungajongwa bala. Besithi into yobana kujongwe ibala lomntu, loo nto iza kubangela uba abantu abalapha eWestern Cape xa kusithiwa abaninzi basuswe basiwe kwamanye amaphondo. Loo nto ke ngoku ithetha into yobana lo mthetho ufana nenkqubo yocalucalulo apho abantu babesuswa kwiindawo abaphangela kuzo bathunyelwe kwezinye iindawo. Bathi ke bona ngokunokwabo uba bangaba selulawulweni kuba ke noxolo kuthi kolunyulo jikelele luzayo lonyaka ozayo kuthethwa ngento yobana kungangabikho qela liza kuphumelela ngesininzi, kubekho urhulumente wendibaniselwano. Bathi ke bona ke into abazawuyenza baza kuguzula lo mthetho bawususe xa benoba urhulumente wendibaniselwano kuba abahambisani nawo, awuhambelani nomgaqo siseko ngokweencwadi zabo ke abazifake ezinkundleni zamatyala. Naxo uSteenhuisen uphinde wathi ke futhi balinde inkantolo ukuthi bahlinzeke ngosuku. Ingabe mhlawumbe kukhona yini ke okumele ukuthi kulindelwe ngabantu okuvela kuleli qembu? Okwangoku noxolo umzekelo le march yayizolo yenye yezinto eliqela ebelizama ukuthatha idabi labo balise ebantwini ukuze abantu bayazi into yobana this is what they are fighting. Besalindele umhla wokuba baza kuxoxa nini ngalo mbandela enkundleni. Mhlawumbi singatsho sithi baza kubane bebamba i-protest okanye imarch ezinjengale bebeyibambe izolo until kude kufike lo date kuba eParlamente bayigqiba indima yabo ngokwakwi-committees kuba lo mthetho wenziwe eParlamente wapasiswa wathunyelwa kumongameli wawutyikitya umongameli wabasesikweni, nto nje bekungekatshiwo into yobana uqala nini ukumiliselwa, otherwise usele ngumthetho ngoku otyikityiweyo. Well ke zezinto ke mhlawumbi isicinga uba ke zezinye zezinto abazawuzenza ke kukubane bekhumbuza uluntu bebamba iprotest ezinjengezi besithi ebantwini asihambelani nalo mthetho, abantu mababe aware ukwenzela into yobana as a build up to imini eyakuthi kuxoxwe ngayo ezinkundleni zamatyala. Manje njengoba usho ke nawo ukuthi lokho abakwenzayo lakhe imashi inhloso yabo ke ukuthi basabalalisa ulwazi ebantwini, abantu bazi ngalesi simo ukuze kuyothi kufike isikhathi sokuthi beyinkantolo benakho ke ukwesekwa. Ingabe mhlawumbe nje mangabe singabheka imashi ke yayizolo yona ubona ukuthi ingabe lenhloso ifezekile, abantu bebekhona, abantu usabalele lomlayezo bebezama ukusabalalisa? Xa ujonga i-numbers ebezikhona noxolo izolo uzawutsho uthi kube impumelelo kuba kaloku i-DA ayina baxhasi baninzi. Xa indibano zayo azigcwalisi stadium xa zikhona, so xa ujonga abantu bebephumile izolo wena uzawutsho uthi kube impumelelo. Kodwa ke ngokokuthetha kwabo kuba bebethe le march ayizuba ngabalandeli babo beqela kuphela, koko kuza kubakho nabanye abantu abemi boMzantsi Afrika abaxhasa le mbono yabo. Kodwa ke izolo sikubonileyo ibingabaxhasi be-DA kuphela, bekungekho bantu ozawuthi they are just citizens of the country ababona into yobana basapota, ubona into yobana ngabaxhasi be-DA kuphela. So kwelo icala asizukwazi ngosimo nondaba ukuthi bakwazi uba successful into yobana batsale wonke ummi woMzantsi Afrika noba akabelongi kwi-DA
cha uyabaxhasa kuba engahambisani nalomthetho kodwa ke ngokwenumbers ebeziphayana considering into yobana i-DA i-support yayo ingakanani iba ngakanani na xa ibamba irally sizawutsho sithi baphumelele. Okwesibini ke noxolo ngokwezopolitiko kuba ke le march khange banikezele xwebhu eparlamente because kumaxesha amaninzi xa abantu besenza imarch banikezela uxwebhu lwezikhalazo kulo mntu bakhalazela kuye khange lubekho olo xwebhu ku-DA bazimathele nje wathetha uJohn ba-adressa bajika bahamba so bazawutsho bona bathi bayi-achivile le nto bebefuna ukuyenza. Umyalezo wabo ufikile kubemi boMzantsi Afrika kuba nonondaba bebekhona. Manje Lulama ngokubona kwakho nje luthini lwakho uvo mayelana nomunye umuntu ongasho ayibuza ukuthi engabe lesi sinqumo sokwenza kanjena akusiyona indlela ke yokukhankasa njengoba sazi phela ukuthi ukhetho selisondele. Noxolo njengoba uthetha ngokhetho selisondele and siyayazi into yobana amaqela ezopolitiko ayaqalisa ukukhankasa ngendlela ezahlukileyo kodwa ke endingakuthetha kuba bukeli ekhaya Jikelele ngokolwam uluvo kukuba ukukhankasa kona kuhleli kukhona kakhulu so it's just that ngoku kuzawunyuka kakhulu kuba kaloku sijonge kunyulo Jikelele oluzayo ngakho oko ke amaqela ezopolitiko wona awuhlala epolitika abemi boMzantsi Afrika bona njengoba lemithetho ijongene nabo ukuba umuntu aziphithuba azijongele lemithetho kakuhle azenzele an informed decision kuba ke nabo i-DA chilizolo into bana abantu mabaphume ngobuninzi bayoregister ukwenzela ba bavote besithi eyona ndlela yokuba kucinywe lo mthetho kukuba abemi boMzantsi Afrika bavote ngesininzi kunyaka zayo so ibhola isezandleni zabavoti ukuba bafuna ukuthi mina bona ngekamva labo. Hayi ke Lulama sesiphetha nje awulivulani niParliament sekuthule kuthe cwaka nje sisezwa lutho. Bayabuya kule nyanga izayo noxolo. Hayi ke siyabonga kakhulu ke sisilulama ngesikhathi sakho sikufisele nje nosuku oluhle. Ngiyabuleka ngokunjalo nawe. Lawo ke mbukeli bekuyintatheli indaba ze-SABC uLulama Matya besixoxa naye ngodaba oluthinta ukuchitshiyelwa komthethosivivinyo wezokulingana emsebenzini kanye nenyathelo eseyithathwe yi-DA. Sibonge kakhulu ke kuLulama. Njengamanje ke mbukeli ake siphosa amehlo ke sibone ukuthi simi kanjani isimo sezulu namhlanje.